Kublai shibun api parlok boroi baju pet kursan kanika channel mau benar. Te parlok borok kerpang ya ki kun samla ki beron dong katanjong ke West Carville hi borok away katanjong ston kumjuru kiri urang ba. Te ngawan bat mentip cepi ya kanika away ke tournament futsal. Kabalati berukum ke second knockout futsal tournament arjar arposau bayan penlong hau benai November. Jaka-jaka kadai Lionel Futsal Arena pendeng rei nong ston. Kaba cimpil akai nyongot sawan isaj. TN pedang ya baro open to all. Tiba kwa banan cimentakan ke tournament. Teka entry fee kan day bet sau hajar tingkai shitim. Pat ki price kilong kumni kabaningkong pinyo san pau hajar. Pat kabaar pinyo live pau hajar rengkat bat ki trofi. Tela dapi kwa ban tim kabne sebab pun hai kini ki nomor. Dan lebih kuat ban shim ya ka form dan lebih kuat ban book ya ki tim jong pi tua kun ha kini ke nombor nyau not san nyau ar pra sau lai lai lani nyau not pra san ar riu ar lai ar pila ban follow ru apa Instagram Lionel Futsal Arena tengiawer ya pi baro ki kun samla lani ki riurang ba ki ba sutna ba ban ilakai futsal subawan ban cimenta hakan nika tournament ka ba hedu hakaba ki prize ki lakot hadu pra pau hajar tingka tengangit pe plus tu baro ya kane ka jibun tip jonga te sawan ban cimenta ya kan nika tournament ka ba hedu apo west kum ka nika tournament ka ada ka badai ka futsal te kalong ka ba hedu bar kasin ka baningkong ban yus ngo hadu pra pau hajar ki prize te sawan ban cimenta sau hajar tingka ka bairung pra pau hajar tingka ki prize. Sawan man si benta hak kan eka tournament hak bagi nong penyaj dan eki try jong kan eka futsal kila ya wer pi ban si benta hak kan eka tournament bat kila penlong ru ya kan eka tournament ka badar ngahun jisha hak ba prapo hajar tingka ka prize kalong ka bal he bah pada pediang baro kelu ja baro ki bakwa nomor ka dei ka open to all itang kan eka Kublai shibun sapun be hekni ki nombar jong kini ki nong penyaj jong kan eka Lionel Futsal Arena Kublai shibun.